Umthandeni SK obegadwe ngamabodyguards abelungu ehambisana lapha noLindo umfokaxulu intokazi lapha engeneke isigijima lapha nizomhaga ingasezwa umshini ingenandaba ukuthi bodyguard yalivimba yathi mina ngiqonda khona ngqo nansi intokazi lapha uyibona lapha iyajabula iyabonisa inakho sayishuthi yakhombisa ukuthi cha iyaconnecta necamera inakho intokazi ngithe isihambile cha yathi hayi lutho mina ngiyindawo lana sengihleli lapha ngisasuka manje lapha nansi sigaxa lapha umthandeni SK naye kumfoka equlu lapha uLindo ayi uqulu ngazuthi akayizwa kahle indaba lena isandla sakhe wasifinqa nje wathi cha angisivuli hlobo sidala isandla intokazi lana uyayibona isithombeni sakho kumbona corruption ikhombisa ukuthi isijabule ngendlela eyisimanga indaba iqala lapha konakala lensizwa iqhweba ngazuthi isichatha dewethu ayi nangu siswe dinwa kabe embuka kabi futhi nalopho ngapha ngitha ngiphindele ivideo hayi kwathi wathi phuma sisi lapha uvela ucasukela ucameraman inakho buka